Hello, Mads. Mads, ngano sexy kay ka? Sa food guru. Ngano lami kay kaglawas? Sa food guru. Ngano lami kay kagpanit? Sa food guru. I'm so excited for today because this is my first day with Food Guru. I have collaborated with them. Kay you know what guys, gaka-alarma na gyud ko gyud because of my fat percentage nga gataas na and nga dako na pud akong timbang. And this is the best time for me to take good care of myself, especially nga nata sa pandemya. So, with Food Guru Healthy Choices and with my supplements, mabalik na ginako ang akong desired nga fat percentage, desired panglawas. Yes, kay you know what guys, before magud I used to weigh 231 pounds. And sa mga wala pa nakakita sa ako personally, I am 5'11", so medyo nagi ko'y pagkadako o pagkataas nga person. So, karon nga gaka-alarman ako because of my mindless eating for the past 3 to 4 months. This is the best time for me nga mobalik na gid ko gyud. So magpa-healthy na gid ko. And guys, I hope na ma-inspire ta mo nga magpa-healthy pud ta kay it is very necessary nga magpa-healthy and fit gid ta karong mga panahon na. So yes, I will be updating everyone. And you know what guys, some of my followers manggod messaged me or nagga-comment nga during my rice cooker sessions with you nga please careful lang sa imong kaon, hinay-hinay sa imong sweets nga intake ana. So you know what guys, mga inspiration to nako sila, mga angels to nako sila nga they reminded me na I have to be very careful with the food intake yun, especially nga content creator ko na mga ga-follow, na ga-tanaw sa ko, you know. So yes, but karon good guys, personally I have to go back to where I've started and I feel so energized and I feel so inspired yun. So and also if I may add, dili na ko walaon akong rice cooker sessions with you. Yes, pagyapon siya, but I have to veer away with sweets. And also, ako na lang siyang buhaton once a week. So it's either Saturday or Sunday. So yeah. And I guess guys, nana ang delivery. So, niabot na siya. Yeah. Hi! Nasa dire. Naka-parking bigit siya sa akong atbang. So yes, Food Guru Healthy Choices is a meal prep brand. Calorie calculated ni siya nga meals. They will be providing meals for your lunch and dinner. So yes, hi, what's your name? Sponsor, Pals. Hi, Pals. Thank you so much for this. Yeah, okay na ta. Yeah, thank you. Yes, thank you so much Food Guru Healthy Choices. So this is my lunch and dinner for today. So they offer free delivery service within Cagayan de Oro. And you know what guys, I'm so excited for this. Let's get it on. Let's focus. So let's check guys kung saan naakarong adlaw. Next. Yun. So ginoo ko ang akong kagulan, bakay basin ako nang makaon sa snack, wala na dinner. So yes, this is it. This is my lunch, and as instructed by Coach Ryan, Ryan Makidato, this is my dinner. So yeah. So ang akong dinner, ako lang sa siyang i-ref, and maniyuto na dayon ko. And you know what guys, sa mga tao nga dili maka-prepare na sa ilang lunch and dinner, this is the best option for you. So yeah. Normally guys, kakakita ko ninyo nga mag-rice cooker, but for this time, since I'm on my project, self-love, self-care, day 1, sure. So you will not see me mag-rice cooker. So, humot kaayo guys. Unsa ka na itong iingon gani kung makatilo taglami? Life is so beautiful. So, yes, black rice and then this is chicken and naring tomatoes dayon. You know what? Paborito bigid ako ang mga tomatoes gid. Sa mga ga-follow sa ko sa Instagram and sa Facebook My Day, oh my god.
Paborito, gid kayo na ko ng mga kamatis. Guys, oh. Yum. Mm. Unsay ingon ko makatilo tag lami? Perfect. mm. So yummy, guys. You know what, guys? Para gini sa mga tao nga on the go ba, nindot kini siya nga idea kay di na mo kailangan mag-prepare. Don't worry, guys, kay katong gapangutana on sila mga information, other details and inquiries, and for your orders, yes, ibutan nako tanan nila mga social media accounts para for your reference. Many hours later. And yes, guys, gabi na. It's almost 8 o'clock p.m. Bago lang ginawa man akong mga Zoom meetings for today. Grabe. So anyway, before the day ends, I need to have my light dinner provided by Food Guru, by Chef Ryan Makidato. Thank you so much. So yes, I am very excited for the days to come kung unsang niya i-provide for me. Kay, this is it na yun. Lava na yun ta. So yes, thank you so much. And magkita-kita ta sa sunod higayon. Thank you. Bye. Nasi apple, nuts, nasi raisins, green leafy vegetables. Char! First time ko manihapon og ingani. Pero sige lang, laban lang tani, guys. Laban lang itani. Kaya ganito ipaglaban atong feelings sa atong crush kung wala na gusto sa tua. Kani pa hinuon nga para ni sa atong lawas, di ba? Char! Manihapon, guys.